Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hito Shillong City Hajinglam Usamla Pinshangan Longrum, but Kumu Organizing Secretary Shillong City, Hajinaringkat Working President Shillong City, President Nongkwar Unit, but Gidukhat Kumju, Mentak Singi Palay ka Arpuhendu Trik Leber Arachar Arpuhendrio, Kiralet Be Ano Ekibar Jylla Biang Kot Biangsla Kibatrei Lawmali Hospital. Kini kecing let be akaseng kedai hadian bagi rayo kecing hujor niki patba bagi don kibar Jylla Biang Kot Biangsla ki Trei hati kecaka. Ka Hito kaliyat hu bah kecing let kendra ki don ki Biang ki kot kisla bat ki don ru ki Biang kumta kala sya ban Trei ya kitei ki balapen Biang ki kot kisla. Na kaliang kaseng kagentu ki kontraktor bikin Biang ki kot kisla Biang lada ki wan yalam nong Trei ki benabar kum ki label license bat police verification. पेपर सबमिट क्यों नहीं किया? सबमिट क्यों नहीं किया? long वो दो जन का है ये पेपर सबमिट क्यों नहीं किया? डेट ऑफ सबमिशन है तो mentah kasi ina kaliang ka Hito Shillong City bat hari jingnan kat lang jong presiden Nongkwar unit bat working president jong Shillong City ringkat lang bat kita kat nilawan mentah kasi hani aku Lawmali ba niyo complain ba kita mender ba Trei hani kan kat islah Biang nakaliang jong ni keseng ni ho nilawan nilap sisai kata bagi dan pering jadi bagi Biang kat islah kita Biang kita sangat terungut ke Biang te ngacu kentu ya kinong wanyalam samtam kini di kontraktor ba abap di wanyalam semua bahapan Biang kat islah ke Biang kumpul level license bat ini di police verification nomor nada klaim ke police verification tu antiran baik agak masyai ba nakapur ke jinja ka don baik ke harassment kini kita kan don baik ke Biang di police verification ba kenang lah dikile ru long ba kinsuk tam keyboard yang kain tam kulit kisuk bakin kuat nang ne sa tay mo te